1-2 akcije, da imamo gdje su najbolje ribe. Ja, vidite kakve su ove. Mama! I ja da vidimo kakav je game ovdje, šta ima ovdje. Ovo muško, žensko, šta je ovo, majko, no? Da vidimo domaćice sa Zelenorodskih ostrva. O, djeca su zaista lepa, čao, čao. Ali ove dve ribe su vamo ozbiljne. Mislim su ove ribe čak bile sa mnom u avionu, nisu. Oh my god. Naravno, Vuk Đuričić. Umorni. Joj, kako sam umoran od ovog trčanja, ovo je katastrofica, moram da popijem kaficu, ne da se ne sušim. I sada napuštamo našu braću sa Dorčova. O, vidi ga brat s bananama. Banana mafija.